Karibu. Ya. Niye Sheri? Yego. Ubiteka duhire. Nahise gusuhuza. Ariko. Star. Ariko umuntu ntabwo namumenye. Sheri, nkuko ubizi kandi twabyumvikanyeho ko buri mezi tuza dukora audit y'ukuntu umutungo w'urugo wacunzwe. Ni muri urwo rwego rero azanye umushitsi, bakaba bamwita Serge, akaba ari umuditeri. Ndashaka bamwumvise. Wazana cya gitabo cy'ibaruramari akaturebera. Kanyizane. Hasi ni kure. Hisi kure n'impamo y'Imana kandi ngimvurwa nisubira nzogaruka. None uzadusubire bitari by'akazi tuganire dufate kamwe. Emwe kubita imfubyi bwiza kurira nzoza pe. Ntabwo twahuzwa n'akazi gusa. Mu rugo nta kibazo nukuza wisanga nta kibazo. N'impamo y'Imana wawe rwose. Niki wanje pe. Cyane. Ntakizanye. Metre ngo ragira umugore mubi we. Ngo ragira urushako rubi. Dore kibi. Ngo ratanda mawe. Ni mpamo y'Imana. Metre. Umugore niba ava kwaya ni mpamo y'Imana. Hari ibiro bitatu by'inyama byaguzwe mu 15. Hano nabonye ibinyagwa ngo na madrede bajya bisuka nabyo by'ibihumbi 35. Hari n'icya 10 cy'ibihumbi 10 kitagaragarijwe IBM ariyo nyemeza bwishu. Noneho hari agafagitire nabonye ka byeriza zakirijwe abashitsi. Emwe zo ndabona rwose shitsi nibaringa ntaho. Kuko mu gitabo cy'abashitsi nta mushitsi nabonye. Ntaco ndi kubona rwose umutungo warashize. Madam, ushobora kunsobanurira neza aho umutungo wagiye? Ushobora kudusobanurira ukuntu wagiye ugurira inyemeza bwishu kandi ukakira n'abashitsi babaringa? Abashitsi batigeze baboneka. Ariko se izo nzoga uri kuvuga ni nge wazinyweye cyangwa ni wowe n'abashitsi bawe? Ikindi gikurikiyeho, inyama nazirengeye nyine cyangwa twarazisangiye? Ahubwo ngewe sinzi ibyo uri kuvuga, byancantse rwose. Sheri, ndakumenyesha ko mu buryo bwa comptabilité umutungo ukoreshejwe uterekanwa proof ukuntu wakoreshejwe byitwa kunyereza umutungo. Ni muri urwo rwego rero fatire ya telefone yawe ikazatezwa cyamunara akishurwa umutungo wose wanyereje. Emwe asigaye cy'amategeko nanjye rekanje kwitegura isabato tuzoba tubonana. Urakoze cyane. Ariko uzihane izo ngeso zo gutukana. Emwe wa munyagwa we nigeze ngutuka. Sawa Sheri. Sawa sawa. Sheri. Sinyira. Ko? Sinyira. Ntabwo bishoboka. Tutasinya. Ntabwo nshobora gusinya. Waze gusinya? Ntabwo bishoboka. Icyo kikaba kibaye ikindi cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa kandi ngiye kutamushikiriza inkuru.